ole clear tu te chibai le vekule voin hi me ni som kumsan hi som hi panga inrin ni hania ton tu ma hian khovel mun sang sanga lir hing thleng chungchang an darang le donanga ton hai dewa hian lir hing thleng ria tura tam khop maya mitam tak chuan mak an ti hial ani ole tuna chuan tukin jing me ni som kumsan hi som hi panga jingdar khat le min somli pali khan Pakistan rama lirang hinga kan ria thawangin India le Pakistan in kar bok ruak asangin anin ka na sathu kan ria a heti mek lai ka ra hian lir hing Pakistan rama hian a thleng le ta a amai ro chu helir hing hian chiat na lian tham a thlen ero ria ta ni lo thu National Center for Seismology NCS chona tar lang ani tundin huna hian helir hing awanga liam tu remo chiat na lian tham thleng ria tur ala omri lova helir hing hi an record dan chuan le changa kilometer soma thu ka an siama Pakistan hi India le Eurasian tectonic plate chunga ania ewang hian seismic activity po asang big ni in mithiam de chuan an tar lang ani Balochistan Khyber Pakhtunkhwa le Gilgit Baltistan te southern border Eurasian plate chunga ania chuti line Punjab le Pakistan opchin Kashmir chu Indian plate chunga ani vele thunga ewang hian lirhing thleng ria tur hi atam viau ani ome me thachung bi khian lirhing thleng ria tur hi atam khop maya khovel mun sang sang chu lirhing hian asoi ani deuh ber mai me ni li kumsan hi som hi panga pathian ni liam ta khan USA po lira lo hing le to boka 5.4 magnitude na chuan Western Texas asoi ni hin an tar langa tin hei baka hian inrini liam ta tho khan New Mexico chimthlang lampo lirhing hian asoi tel ni nan tar lang bok ani US Geological Survey in a report anin lirhing hi zandar sari le min somli pasaria athleng ti an tar langa epicenter hi West Texas ni in White City New Mexico tanga melsom thumpanga la aum ani European Mediterranean Seismology Center in tarlan danin helion hing hi 6.5 magnitude anain atar langa ama ero chuan hnuwa enfiana nei hnuin 5.4 magnitude anani ti antar lang le ani helion hing awang hian chiat na lian tham thleng le liam tur anom thu riat ani lova ama ero chu helion hing hian mun sang sanga mitam tak chu ati chi aya nun phung pa ngai chu ati khailak na sani hin antar lang bok ani nimin zirtop ni meini ko kumsan hi som hi panga khan lirhing 5.6 magnitude na chuan New Zealand chimlam chu asoi le bok ni hin tarlan hania amai ro chu helirhing po hian chiat na thlen thu report ha omlo thong ani Otago Daily Times se na tarlan dan hin lirhing hi rampuma siatani thu tarlanga helirhing hi lirhing na tak mai ni hin 5.6 magnitude na hania ama ero chu lirhing awang hian chiat na lian tham tak thleng omlo ti an tar langa mase mu then khata building upato lamte chu asoi chedeu ni puin an tar lang tho ani ama ero chu lirhing awanga liam tur le chiat na lian tham tak thleng ero riat tur omlo thu Otago Daily Times chu na tar lang ani lirhing hi chonhulam dar hi le min som hi pakua athlenga le changa kilometer soma thu ka lirhing hi in siamin epicenter hi West 1 ka marlam kilometer som thuma hla ani thu US Geological Survey chuan atar lang ani me ni riat kumsan hi som hi panga ninga ni khan 5.4 magnitude na lirhing chuan Zorritos Tumbes Peru chu asoi le bok ni in antar lang le a le changa kilometer som hi thu ka lirhing hi ain siam ani lirhing magnitude thi sang pangai view ma se lirhing awanga chiat na thleng ero riat tura omlo ani mei ni ru kumsan hi som hi panga thole ni liam ta khan Peru le Ecuador border region chu lirhing 5.6 magnitude na in alo soi le to tho boka lirhing awanga chiat na thleng ero riat tur omlo thu German Research Center for Geoscience in antar langa lirhing hi le changa kilometer soma thu ka NCMT
an tar lang ani mei ni ruk tho hian lerhing 5.5 magnitude na chuan Vanuatu alo soi le to boka hei po hi a magnitude ang zong chuan anapa ngai khop mai tin hei baka hian mei ni ruk tho hian USA Farmville po lerhing 3.0 magnitude na atlenga tin mei ni nga kumsan hi somni panga khan lerhing 5.3 magnitude na chuan Jian Township Hualien County Taiwan po alo soi le bok ani tin mei ni nga kumsan hi somni panga tho hian lerhing 5.8 magnitude na chuan Nicolas Ruz Mexico po asoya mei ni nga tho hian Easter Island Chile po lerhing 6.0 magnitude na in asoi le tho bok ani tichuanin mei ni li pathian ni liam ta po khan lerhing 5.6 magnitude na chuan British Virgin Island alo soi le to bok ani mei ni nga tho khan lerhing 5.7 magnitude na Hualien County Taiwan a hian atum ni na ta na chuak le tho bok tian tar langa tiang hian boina sang sang lerhing awang hian a thlenga amai ro chu heng lerhing awanga chiatna lian tham thleng lutuk ero hriat tur om lo thuan report ani ole tuna chuan Taiwan a lerhing thleng sang sang video clip hi kan thleranga chuan kan ngai dan te po comment section lama kan soidon nia ole khati zong kha tun chung video wa tun na ya mei tha chunga lerhing thleng sang sang kan ta lan thei chu hania eng lerhing thleng wang hian mi tam takin boina le harsanan to pha amai ro chu nun na chan ero hriat tur om lo thu report ania tiang hian mei tha chung ringot po hian lerhing thleng hi atam to khop maya lerhing thleng atam em awang hian mi tam tak chu ati chi aina sa ni ti kha kan share a tha ome ole khati zong kha tun chung video wa kan ngai thak thei chu ani e